akadomo.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ubushinwa bwatangaje ingamba nshya zo kurwanya indwara iterwa n'agakoko gashya ko mu bwoko bwa corona. Kakaba rero burimo butanga uduhimbaza musyi abakozi bo mu buvuzi no kubaka ibindi bitaro 10 by'agateganyo. Ishyirahamwe rihanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi Human Rights Watch rasaba ko habaho iperereza ryigenga ku rupfu rw'umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo. Urubanza rwa minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ushinjwa ibyaha bya ruswa ruzatangira ku itariki ya 14 z'ukwezi gutaha kwa gatatu. Twafitiye n'ikinamico urunana muri mwese kaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere ku mugabane wa Aziya. Abategetsi b'Ubushinwa batangaje uduhimbaza musyi dushya ku bakozi bo mu buvuzi barangaje imbere mu gikorwa cyo gukumira indwara iterwa n'agakoko gashya ka corona, mu gihe hakomeje gukenerwa cyane abakozi bahuguwe mu kurwanya iyo ndwara. Ni inkuru ya Seria Hatton mugezwaho na Mark Niyonkuru. Abakozi bo kwa muganga 25,000 bavuye hirya no hino mu Bushinwa baramaze kugera mu ntara ya Hubei yugarijwe n'ico kiza, ariko hari benshi bagikenewe. Abayobozi bavuze ko batanguye kubaka ibitaro 10 byo kwakiriramwo abantu by'imfatakibanza hanze y'umugwa mukuru w'intara ya Hubei ariyo Wuhan, kugira bavura abagwayi barenga 11,000 bafite ibimenyetso bidakomeye by'ico kiza. Bariko baratanga udushimwe ku bakozi bo kwa muganga bashima kugenda mu ntara ya Hubei. Abana babo bazoshirwa imbere mu guhabwa ibibanza mu mashure guhera bagitangura amashure gushika muri kaminuza. Abaganga nabo bazokwitaba Imana inyuma yo kwandura uyo mugera. Ubu hakaba hamaze kwitaba Imana abashika 7 bazofatwa nk'abiguze igihugu. Leta ikavuga ko imiryango yabo izoronka indishi y'akababaro idasanzwe. Ikigo c'Ubushinwa kijeje gukurikirana no gukinga ingwara casanze abari mu zabukuru hamwe n'abaganga bariko baravura ari bo bashobora guhitanwa n'ico kiza gusumba. Amahirwe mabi yo kwandura iki kiza yaduze gushika ku rugero rwa 2.3% ugereranije n'ingwara y'ibicurane isanzwe, ariko uru rugero rukaba ruri munsi y'ubundi bwoko bubiri bw'uyo mugera. Urukiko rwo muri Turikiya rwagize umwere umunyemari akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu Osman Kavala n'abandi benshi mu rubanza baregwamo gukoresha imyigaragambyo y'irwanya leta yabereye mu rubuga rwa Gezi mu mujyi wa Istanbul muri 2013. Umucamanza yavuze ko nta bimenyetso bihagije byabonetse bihamya icyaha abakekwa bashinjwaga kugerageza guhirika leta bakoresheje imyigaragambyo. Icyemezo cy'urukiko cyakurikiwe n'amashyi y'abashyigikiye abaregwaga mu gihe basohokaga mu cyumba cy'urukiko. Urubanza rwari rwanenzwe cyane n'ibihugu by'inshuti za Turikiya mu Burayi n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Urubanza rwa minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ushinjwa ibyaha bya ruswa ruzatangira ku itariki ya 14 z'ukwezi gutaha kwa gatatu, nyuma y'ibyumweru bibiri yongeye kwiyamamaza. Minisiteri y'ubutabera muri Israel yavuze ko bwana Netanyahu bizaba ngombwa ko aba ari mu cyumba cy'urukiko igihe azaba asomerwa ibyaha aregwa. Benjamin Netanyahu arahakana ibyaha ashinjwa mu manza eshatu ashinjwa mu ruswa. Azongera kwiyamamaza mu matora rusange agira gatatu mu gihe cy'umwaka umwe. Ibipimo by'amajwi kuri ubu birerekana ko yaba we cyangwa se ubahanganye Benny Gantz nta numwe wizeye kubona ubwiganze bw'amajwi buhagije.
tujye ku kibazo cy'umubano hagati y'u Rwanda na Uganda mu rwego rwo kugerageza gushyira mu bikorwa amasezerano y'imikoranire yabereye i Rwanda muri Angola. Abakuru b'ibihugu bya Uganda n'u Rwanda bazahurira i Gatuna kuri wa gatanu. Hari icyizere ko bashobora kugera ku masezerano yo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byabo. Kimwe muri byo ni icyemezo cy'u Rwanda cyo gufunga umupaka ruhana na Uganda. Hashize hafi umwaka abanyarwanda batemerewe kujya muri Uganda bakoresheje inzira y'ubutaka. Icyo cyemezo cyagize ingaruka ku banyarwanda baturiye umupaka bafite abana bigaga muri Uganda. Mu kiganiro cya mbere twabateguriye mbere y'uko iyi nama iba, Yves Bucyana yasuye umupaka wa Cyanika areba uko ikibazo cy'abanyeshuri bigaga muri Uganda cyifashe. Iyo nkuru ntabwo tubashije kuyibona, reka noneho dukomereze ku ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa ku isi PAM, rivuga ko ku nshuro ya mbere kuva uyu mwaka watangira inzige zabonetse muri Sudani y'Epfo. PAM ivuga ko utu dukoko twinjiye mu karere ka Magwi kari mu majyepfo y'igihugu tuvuye muri Uganda. Ubu izo nzige zirimo kwerekeza mu majyaruguru ahitwa Torite. Mu cyumweru gishize ONU yatanze impuruza ko hashobora kubaho ibura ry'ibiribwa mu ihembe rya Afurika no mu burasirazuba bwayo niba ikibazo cy'inzige kitabonewe umuti. Inzige zibarirwa muri za miliyari zirimo kororoka cyane muri ako karere. Buri nzige imwe irya ibiryo bingana n'uburemere bwayo buri munsi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagabo bitwaje intwaro bishe abantu batari munsi y'icumi mu karere kavugwamo umutekano muke ka Beni. Inyeshyamba zo mu mutwe wa ADF zagabye igitero mu murenge wa Harungupa zirasahura kandi zitwika amazu. Amakuru haturuka muri ako karere ravuga ko imirimo yerekeranye n'ubucuruzi ihagaze muri uwo murenge usanzwe ugemurira ibiribwa uduce tuwukikije. Abantu baregwa mu magana bahunze ako karere mu modoka no ku maguru. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Tugaruke kuri ya nkuru ya Uganda, mubano hagati ya Uganda n'u Rwanda mu rwego rwo kugerageza gushyira mu bikorwa amasezerano y'imikoranire yemerewe i Rwanda muri Angola. Abakuru b'ibihugu bya Uganda n'u Rwanda bazahurira i Gatuna kuri wa gatanu. Hari icyizere ko bashobora kugera ku masezerano yo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byabo. Kimwe muri ibyo bibazo ni icyemezo cy'u Rwanda cyo gufunga umupaka ruhana na Uganda. Hashize hafi umwaka abanyarwanda batemerewe kujya muri Uganda bakoresheje inzira y'ubutaka. Icyo cyemezo cyagize ingaruka ku banyarwanda baturiye umupaka bafite abana bigaga muri Uganda. Mu kiganiro cya mbere twabateguriye mbere y'uko iyo nama iba, Yves Bucyana wasuye umupaka wa Cyanika arareba ko ikibazo cy'abanyeshuri bigaga muri Uganda cyifashe. Hariya hura muntu ageze wikoreye igitoki ni mu Buganda, aya ngaya gari mu Rwanda. Ku mupaka wa Cyanika uyu mukecuru aranyereka urugabano rw'umupaka hagati y'u Rwanda na Uganda, ariko cyane cyane aho bamwe mu bana be banyuraga bagiye kwiga i Bugande. Ni babiri bigaga ariko bavuyeyo. Bigaga bataha? Bigaga bataha. Ubona harahindutse iki? Ino niho bigishaga neza. None kuki wari warabajyanye si Bugande? Hano nta mashuri gari hano, nta kundi byari kugenda. Mu murenge wa Kagogo ahubatse ishuri rito ry'amashuri abanza rigizwe n'ibyumba 4 gusa, ni mu metero 200 gusa uvuye ku mupaka wa Uganda. Iri shuri niryo ryimuriwemo bamwe mu bana bigaga i Bugande. Nari mfite abana 2 bigayo b'abakobwa. Bamaze kubaka kino kigo c'amashuri, ntabwo narinda barekera i Buganda, kandi twabonye ikigo ciza kitwegereye, aho umwana abyuka mu gitondo agakaraba, nyuma y'iminota 2 akaba ari ku ishuri. Uyu we abana be barakiga i Bugande, gusa ngo gahunda nawe afite nuko habavana nk'uko leta y'u Rwanda ibyifuza. Umwe ari mu kirasi cya 5 primaire, undi ari mu secondaire mu senior ya 3. Biga Nyarusiza ni Bugande.
nk'ubu ntibari baza kuva imipaka yahagarikwa, natwe turacyafite ikibazo kuba batari bagaruka. Tukiri ku nkuru zerekeranye n'u Rwanda, reka dusubire ku nkuru twabagejejeho ejo ku rupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwavuze ko hiyahuye hakoresheje ishuka muri gasho ya polisi Remera yarafungiwemo. RIB yavuze ko iperereza ryahise ritangira, ariko umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch wavuze ko udashyira amakenga ibyavuzwe na RIB ku mpamvu z'urupfu rwa Kizito Mihigo. Human Rights Watch irasaba ko ahubwo hakorwa iperereza ryigenga. Bagenzi bacu mu ishami rya BBC ritangaza icyongereza Newsday bashatse kumenya impamvu uwo muryango udashira amakenga ibyavuzwe na RIB, maze babibaza Louis Maje ushinzwe Afrika yo hagati muri Human Rights Watch. Yari mu bwoko bw'abatutsi kandi yari umuntu mu 2014 watangiye gukora ibitaramenyerewe mu buryo jenoside yibukwa. Yabikoze mu buryo bwamenyekanye cyane mu Rwanda mu ndirimbo yahamagariragamo kwibuka abantu bose bishwe mu gihe cya jenoside, bibukwa harimo ndetse n'abahutu bishwe na RPF iri ku butegetsi. Nyuma y'indirimbo yatawe muri yombi, aburanishwa mu 2015 ku byaha bihungabanya umutekano wa leta, ahamwa n'ibi byaha birimo ndetse no kugerageza kwica perezida. Mu 2018 yagiriwe imbabazi na Perezida Kagame, ariko yakomeje kuba umuntu utavugwaho rumwe mu Rwanda. Igisa n'igitangaje muri ibi bivugwa byo kwiyahura bikurikiye abandi bantu bishwe cyangwa se bakaburirwa irengero mu buryo burimo urujijo mu magereza mu Rwanda. Ibimenyetso birasobanutse, ufite ibyago byinshi byo gupfira muri gereza. None hari ibindi nk'ibi byabaye mu Rwanda, niyo mpamvu muri ko mubikurikirana mushimitse? Cyane rwose. Ibiheruka byabaye kuri Boniface Twagirimana. Uyu ni umunyapolitiki utavuga rumwe na leta, yarari mu mwanya wo hejuru mu ishyaka ritavuga rumwe na leta, yatawe muri yombi kimwe na Kizito, nawe nyine yahamijwe ibyaha byo guhungabanya umutekano wa leta. Hanyuma mu 2018 bivugwa yuko ngo yatorotse gereza. Nta makuru y'itoroka rye, yaburiwe irengero gusa. Kandi ibi ni ibintu mu byabaye. Hari n'ibindi byabaye mbere, aho guverinoma yandika itangazo rito iti yagerageje gutoroka ntituzi aho ari. Kandi kuva mu 2018 abantu bo mu muryango we ntibaramubona, bizera yuko yapfuye. Natwe hano muri Human Rights Watch twizera bikomeye ko yapfuye. Ugendeye ko hashize imyaka 2 ataragaragara, hari n'izindi ngero mbere yo mu 2018 aho abantu bapfiriye aho bari bafungiye cyangwa se bazimiriye aho bafungiwe. Kandi ibi bisobanurwa byanyaroreshwa na polisi yakagombye kuba irinda abo bantu, nuko bakabigoreka. These are huge allegations to make. Have you approached the Rwandan government at all? Yeah, unfortunately, Human Rights Watch, we don't have a presence in Rwanda right now. Kubw'amahirwe make, Human Rights Watch ubu ntiri gukorera mu Rwanda. Nagerageje gushaka polisi y'u Rwanda ubwanjye mu bushishozi bwanjye uyu munsi sinabishoboye. Nanjye ubwanjye maze imyaka 2 ntemererwa kujya mu Rwanda. Nabaye y'imyaka myinshi, kandi n'umuntu wa gatatu wari uhagarariye Human Rights Watch mu myaka 10 muri icyo gihe yangiwe uruhushya rwo kwinjira mu Rwanda. Nta mpamvu batanze, nubwo bitari na ngombwa kwitanga, kuko dutekereza yuko byatewe n'icyegeranyo twari twakoze muri Human Rights Watch ndetse n'amaraporo ubwanjye nayoboye. Ubu rero mwahamagariye imiryango mpuzamahanga afatanyabikorwa gufasha. Bafashe gute? Umuntu aramutse yiyahuje ishuka, hashobora gutangwa ububasha mu isuzuma rikorwa mu ikoranabuhanga kugira ngo bamenye ibimenyetso by'icyaha, hagamijwe kumenya niba bitaracuzwe kugira ngo bigaragare gutyo.
u Rwanda ni igihugu giteye imbere, ntabwo mbyizeye, ariko hashobora kuba hari amashusho ya kamera zimwe zicunga umutekano yasuzumwa, abakora iperereza mpuzamahanga bashobora kuzanwa bakabaza polisi uburyo uyu muntu uzwi cyane yari wenyine mu masaha menshi adacunzwe akabasha gukora ibyo, niba koko ariko byagenze. Birumvikana yuko haba ibibazo bikomeye byo kubaza kuri iki kibazo cyasakaye mu makuru mu Rwanda no hanze yarwo. twagerageje gushaka kumenya icyo urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruvuga kuri ibyo bivugwa na Louis Mage wo muri Human Rights Watch, ariko kugeza iki gihe ntabwo twababona. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, noneho ni umwanya w'ikinamico runana. Kankwanzi ntarava ku izima akomeje kubuza Claire kujya muri club y'urubyiruko. Hagati aho abayobozi b'ikigo nderabuzima cya Nyarurembo mu ngamba zo kunoza serivisi baha ababagana. N'urunana. Nimumbwire ndaje papa. nuko arashaka kumanuka hari hepfo mu kabande kureba uko imyaka yacu imeze. Ndashaka no gusoroma utuboga two guteka ku manywa. None rero turagira ngo tugusigire ka bibi. Yewe papa ndabishobora ra? Urabishobora rwose. Ntitwakubwiye se ko tugomba kubikwigisha. Ntabwo bikomeye humura. Urabanza woga neza umubiri. Karabe. Hejuru nyine ukuri ishati. Uri kumva? Ntacyo uraba wambaye hejuru, ubundi tumuguhekeshe mu gatuza. Nibyo nta bindi. Icyo ugomba kwirinda rero, wirinde kumuhumekeraho umwuka. Ariko mbere ya byose ni ukureba ko hano mu rugo hose n'ahandi ugomba kuza kuba uri kumwe nawe. Urumva hari isuku ihagije. Byiteho. Wa mugani uranyujije umurebwa. Nabonye hano hari ibihuru byatangiye kuzamuka hafi y'urugo. Yewe hari n'ibinogo mbona hano mu rugo bishobora kuba byarekamo amazi kandi bishobora kuba indiri mu ukwirakwiza udukoko dutera malaria. Ndaje mbisibe rwose nkureho biriya bihuru byose, inzitiro mibi nta kibazo irahari. Tugomba kurinda umwana wacu rwose malaria. Ngaho rero mumpekeshe mama. Banza ugende woga neza umubiri wose, ukarabe neza intoki n'amazi meza n'isabune, ubundi uze ukore kangaro. Ariko wa mugani uzi ko iyo umuntu abibonye biba bimeze neza nk'aka kanyamaswa bita kangaro. Cyane rwose niho izina ryavuye. Nari mbitabye Titire. Nta kindi nari nguhamagariye. Ndagira ngo tuvugane ku bigomba gukurikira nyuma y'inama twagiranye ejo bundi ku bijyanye n'imitangire ya serivisi yacu hano ku kigo nderabuzima. Hanyuma se Devo, Karame, mu rwego rwo kunoza serivisi niki twakora kugira ngo tumenye ibitekerezo by'abaza batugana bakeneye serivisi, kugira ngo tumenye niba bishimira serivisi tubaha, tumenye n'ibyo twakosora kugira ngo imitangire ya serivisi hano ku kigo nderabuzima cyacu igende neza. Icyambere ndumva ari ugushyiraho uburyo bworohereza umurwayi cyangwa undi muntu ukeneye serivisi hano kugira ngo atange ibitekerezo bye. Yego. Nko gushyira agasanduku k'ibitekerezo ahantu buri wese ashobora kugera agashyiramo ibitekerezo bye. Yego. Icyo ni ngombwa cyane rwose. Ndetse dusohoke hano uvugane na kontabule mushaka ku gasanduku karare kahageze. Yego. Hari n'ikindi ntekereza. Yego. Nyine gushyiraho imirongo ya telefoni bajya bahamagaraho kugira ngo niba hari ibyo banenga babivuge, kandi niba hari n'ibyo bashima babivuge bakoresheje iyo mirongo ya telefoni. Yego. Ku bijyanye na telefone, ndumva kuri buri muryango ndetse n'ahandi hashoboka hashyirwaho nimero ya telefone y'uhakora ndetse na nimero bahamagara mu gihe bahawe serivisi itabanejeje. Yego. Hanyuma rero hari n'ikindi nanone mbona kireba uruhande rw'abaje gusaba serivisi. Nyine hari igihe umuntu azashaka serivisi ariko nawe hari ibyo asabwa kuba yujuje nk'impapuro za ngombwa, ariko ukabona yaje ntabyo afite. Wamubwira ko ari ngombwa kuba yujuje ibisabwa ugasanga ntibimushimishije. Kubera icyo batabyujuje? Nyine hari igihe nawe batazi ko agomba kuba abifite. Aha bivuga rero ko tugomba gusobanurira abadukeneyeho serivisi urutonde rw'ibisabwa igihe akeneye serivisi runaka.
nabyo ni ngombwa ko natwe dushyira ahagaragara ibisabwa n'amabwiriza ku muntu ukeneye serivisi runaka. ubwo rero nimba aje abyujuje natwe ndumva ntacyo twakwitwaza ngo tunanirwe kumuha serivisi akeneye ku buryo bwihuse kandi mu gihe gikwiriye. yego rwose. utiki kanywa uwo mwana ngo uramubuza kujya hehe? ntaho kerera ajya. ariko se kanywa iyo uvuga ngo ibishize by'isoni nibura wazabanje ukajyayo ukareba cyangwa ukumva ukajya muri karabe mbese ukumva ibyo babigisha ubundi ukabona kumubuza. wowe n'ibintu nturabyumva nturabibona. ntabyumva nimwabivuze se ndabiyobewe ngo babigisha iby'imihango y'abakobwa n'ibindi byose bitampaye agaciro. ariko se ubwo utaguhaye agaciro ni hehe? ariko ubwoko ko wambabariye nkaza kujyayo mama. mva nkubwire kama reka umwana rwose aze gusanga abandi muri club biganirire rwose ntukajye ubuza umwana. naho ujye yewe muravuga ngo babigisha kwirinda guterwa inda babigisha se batababwiye uko bakora imibonano mpuzabitsina mbabarira. umva rero nkubwire wihire impungenge rwose urumva abaza kubaha amasomo ni abantu bakuze ababyeyi b'inararibonye urumva inyigisho babaha rwose nta kindi zigamije uretse kubongerera ubumenyi nyine ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere naho ubundi rwose wigira impungenge. ntaho ajya. ariko se umva reka nkubwire rero ntumare impungenge urumva niba ufite impungenge rero njye ubwanjye nzajya njyayo ngende muherekeje rwose. umva nshakire nta mpamvu yo kutajyayo kandi nawe kanywa ntumburize umwana rwose ahubwo nkererewe n'akazi kandi ari igihe gapita ndagiye ariko umwana mureke agende rwose ngenda bishyigikiye rwose mureke agende. yego papa. busho karame muga ko ngushakara njyewe se ndahari ariko ni akazi se devu hari ikiraka nshaka kukwihera. ngaho se ikirakaze rwose ndagikora da. uramenye rero bushombe ninjye nawe rwose ntuzagikore wenyine rwose nanjye nabyumvise. uraba utarumva n'icyo ari cyo. ntabwo ari akazi gakomeye gasaba abantu benshi ariko da. ubwo nta kantu ushaka ko ngusanira wenda iwawe hariya. oya ndagira ngo ahubwo nkorere agasanduku bene ka gasanduku bamanika ahantu ku kigo maze abantu bakajya bashyiramo udupapuro turimo ibitekerezo cyangwa ibyifuzo byabo. mbese ni agasanduku k'ibitekerezo noneho. rega buriya ibyo kubaza simbizi icyo nazobereyemo mbese n'ubwubatsi. ngeze ngo ugiye kwirarira busho. rwose ngiye sinjya nirarira ahubwo devu karame reka nze kureba umuntu abimbarire neza noneho nzaze nkuzaniye ibiciro bya nyabyo hanyuma ubundi umuhe icyo kiraka vuba cyane ariko birihutirwa busho. ariko se devu karame urinda kubisaba bushombe uyu nguyu utazi ibyo kubaza aho biva n'aho bigana twakwivuganiye rwose ngewe ko mbizi. ariko wamugana nuko nyine bushombe aba yariyamamaje nka enjenyeri umuntu niwe ahita atekereza. nkoreye devu stefa ariko muganga nawe nta kibazo nayikore wa mugani abigukorera arabizi. ubonye se ko nanjye mfite icyo nkurusha busho. ariko se ngiye nigeze nkugayara. umva aratamuga ndakumva. 5,000 mu munsi umwe rwose nkaba ndagatengeneje neza neza nkakabashyira hariya rwose nkakabatereraho mu bishaka. ab'inyuma muceceke dutuze ndagira ngo muceceke ab'inyuma muranyumva muceceke reka noneho twashyire mukasha kanyesi atugezeho ikiganiro ruteguriye murakaza neza nye. arakoze cyane feliciyani rero yansabye ko ntegura ikiganiro nkakibagezaho nubwo umunsi wa Saint Valentin warangiye ndabizi urukundo rurakomeza rwose ni byiza. ariko rero ni byiza ko urubyiruko rwishimira urukundo ariko rukirinda kwishora mu bikorwa byangiza ubuzima bwawo si byo se? nibyo rwose. buriya rero uko umuntu akura agenda anyura mu byiciro bitandukanye by'ubuzima hakaba harimo icyiciro kigoye aricyo cy'ubugimbi n'ubwangavu
nk'uko anyesa bivuze reka mbibutse ubundi ubugimbi n'ubwangavu n'ikigero cy'imyaka umuntu ageramo gitangira kuva ku myaka 12 kugera kuri 19 cyangwa se 20 gutyo. Mwari mubizi? ye aha arakoze cyane rwose Felicien. Iki kigero rero kiragoye cyane, aho umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa ukigezemo iyo atitonze ashobora kwangiza ejo heza he cyangwa se akanahatakariza ubuzima. Murabyumva rubyiruko? Icyo rero nk'uko nabibabwiye ni ikigero habaho impinduka zikomeye ku mubiri wawe ndetse no mu byiyumvo urahinduka. Ku mpinduka zigaragara ku mubiri rero nko ku bahungu, reka bariho dutangirira. Icya mbere hariho kwiroteraho, yes, kumera ubwanwa, incakwaha, kuniga ijwi rikaba rinini. Aha, reka tugere no ku bakobwa. Icya mbere hari ugutangira kujya mu mihango, kumera amabere, si byo se? N'incakwaha. Mbibarize hari abatangiye kwibonaho ibyo bimenyetso mvuze se? Mwarabibonye? Aha, yes, muvuze ko mwabibonye. Murumva rero ko muri icyo kigero. Indi mpinduka ibaho rero nk'uko nari maze kubibabwira, ni impinduka ijyanye n'ibyiyumvo. Ni ahandi utangira kumva wakuze nyine, aho utangira gushaka kwiyitaho cyane. Aha, noneho igikomeye kurusha ibindi, utangira kumva ushaka kugira umukunzi cyane. Aha niho nababwiraga rero ko hari ibifitanye isano n'uwo munsi wa Saint Valentin watambutse ejo bundi. Ko museka? Ye, nibyo rwose. Aha rero niho benshi iyo batitonze bagwa muri uwo mutego, ugasanga bishoye mu mibonano mpuzabitsina imburagihe, ugasanga bateranye inda cyangwa banduzanyije indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Izo ni nka sida, imitezi, mburugu, za hepatite n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kandi murabizi ko uyu muhungu yatangiye kujya yiroteraho aba ashobora gutera inda abakobwa. Murumva? Aba ashobora gutera inda. Yes, iyo umukobwa yatangiye kujya mu mihango rero nawe muzirikane ko aba ashobora gusama. Mu ntege amatwi rero mbabwira ikintu gikomeye. Ibi ngibi mbabwira njye byambayeho. Byamubayeho pe. Nditangaho ubuhamya bw'ubuzima bubi, ibihe bigoye nanyuzemo kubera kutagira ubumenyi dushaka kubaho ubu ngubu. Nanjye natwaye inda nkiri umwangavu, naradindiye cyane muri ubwo mbona gutya, ariko ubundi inyuma kure yabo twari turi mu kigero kimwe. Abo bitwaye neza icyo gihe. Yego ko naringize ngo wasinzire Stefa. Reka da, arinkire maso rwose. Kudakomeza se nguze nyine nkaba mbona uhagaze mu muryango w'icyumba. Uragira ngo nkomeze nzehera? Uze nyine uryame. Nze ndyame se aho nsanzwe ndyama habaye iki? Yewe naringize ngo wumvishe ubusabe bwanjye none uje kurara hano mu cyumba cyanjye nk'uko kera byahoze. Uramenye? Nakubwiye ko bitazashoboka igihe cyose nzaba ntaramenye ko ubuzima bwawe buhagaze. Reka ahubwo nkubwire igitumye nza hano kukureba hano mu cyumba cyawe Stefa. Ko nanyuze kuri wa munima mperutse guteramo imyumbati, nkabona ibishyimbo birimo biramera. Bimeze biti? Ibishyimbo? Ni ukuri ibishyimbo birimo biramera da? Niko niwe wabiteyemo? Ahubwo se wabiteyemo ryari?
Stefano aguye mu kantu. Iri hurizo noneho araryikuramo ate? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri n'amakuru yarahagarariwe na Marc Niyonkuru. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango muri amakiho.